So Amen. leli gama ke lithi mission. Lishinhloso. Abafika nevangeli khona indaba abayihlosile. Amen. Ivangeli lokuqala lafika kulelizwe kwakunenhloso. Ebese kuthi labo babephethe lenhloso babebizwa ngokuthi ama-missionaries. Ofuna ukwaziwa ukuthi missionary kusho ukuthini? A missionary is a person who has been sent from his country to another country to convert or change that country into the religion of his country and encourage the people of that particular country sent to despise their God. Umuntu oyi-missionary, umuntu othunyiwe esuka kwelinye izwe nakubo yakwelinye izwe eyoluguqula leloswe ukuthi limukele inkolo yezwe lakhe nokulugqugquzela ukuthi lithuke uNkulunkulu wezwe lakhe. Yela lo nkulunkulu wezwe lakini mthuke uthanda mumbi. Thanda lo nkulunkulu mina engifika naye. Uthi muhla akekho odlula yena. Uthile umuntu kwakunomuntu owayetrainer abagqilazi bezigqili. Uyamuzwa lo muntu uthi wayenomsebenzi onganani? Khona abagqilazi yena uyena oqeqesha abagqilazi ukuthi basigqilaze kanjani isigqili. Lo muntu kwakuthiwa uWillich. Indlela zakhe zazizimbi oyifundisa laba babegqilaza abantu zazizimbi kakhulu. Kwaze zabizwa ngesibongo sakhe kwathiwa uma wenza lento wayifundisa uWillich ilento yenza kuthiwa i-lynching. Engwase West Indies. Uthi ke lalelisisa kahle ke mNazaretha kaJehova. Uthi uma ufuna umuntu abe isigqili sakho kuze kube phakade. Womondla ngokwenyama abe isihlakela abe namandla physically ngokwenyama. Kodwa bese umenza abe buthaka ngokwengqondo abe psychologically weak. Uma ebuthaka lapha esitezi ekhuluphele kodwa enyameni uyoba isigcili sakho kuze kube phakade ngoba ingqondo yakho uyithuthubezile wamkhuluphalisa nje ukuphela umzimba. Yingakho ke kwakukhona enkopholo into okuthiwa yi-ration bese sithi yi-lation. Kube khona usuku nje okuthiwa siyomukela unyasi ubhontshisa ozingcezu. Begayelwa abantu utshwala bephuze bethi lo mlungu siphethe kahle usigayela utshwala besizulu isiqatha sithola lapha siyaphuza usinikeza inayiti siyeleshenini asinikeze impuphu asinikeze ubhontshisi asinikeze isitambu yini engizothi ngiswele ebesiyami ingqondo ungamsacabanga ukuthi uyophuma kanjani lapha eplazini uvela uhlala ukhululeke sokusekhaya ngoba manje ukuncisha isikole ukuthi ufunde uthuthukise ingqondo kodwa manje uyakondla ukhuluphele ulibhodela uzubemeze ubangwe ngisho umsindo uzizwa uthokozile kanti ubanjiwe ngendlela kaLichi. Wayese esakuleliswe wathi uyafika kulelizwe banjena laba abantu they are barbaric abaphucusekile labantu. Ake mbuzo kusuka umlungu nqamula njalo uMr Grout. uMr Grout ufica abantu bahlezi nje bakhile usethi sekuyi-Grout village le indawo yami ivillage yami njengoMr Grout uthi useyitholela indawo kodwa inabantu abebehlezi kuyona the original inhabitants laba abantu bafica behlezi la kodwa manje uthi le ndawo uyitholile yakhe shuthi zimfane nenkawu lezi behlezi la ufica indawo kwadukuza
uthi sekuyindawo yami uMr Stenga useyibiza ngayo uthi seStenga ufithe indawo uhleza abantu kuthiwa uMgungundlovu ifitwa belungu ababili uPeter Maritzi sebethi sePeter Marisburg sewuyabo le ndawo ufithe indawo kuthiwa isemandlanzini ihleza abantu uthi ibay yami le ngiyitholele yami njengoRichard wathi Richards Bay ufithe indawo bahleza abantu baseMaqadini uthi le ndawo itholwe yimina njengoSeBenjamin Durban ngakho le ndawo ngibiza ngoDurban kusho ukuthi sifanele sehlezi lapha sinandawo zona sifanele nje lesi kwase kuthiwa vese wathi bashambe uthini yaselohlabelela ukekene bathi bonke abantu badaliwe nguwe bathi abelungu asisifuni lesihlabelele ehlabeni zakho shebe sivale nehlabelele zu11 engeke ehlabeleni su11 lezohlabelelo ihlabelelo yothabethe ngaphehla ku Freihead su11 ihlabelelo zamana sithi engeke ehlabeleni kukhona sithi bonke abantu badaliwe nguwe bathi hey wepolitika ungasho njalo thina esidaliwe esingabantu nina isikawu nje imfene ningayibezi ngabantu uthi badaliwe nguwe bonke fale lezi hlabelelo wathi ushembe kulungi noma ningayivala lapha kodwa esizulwini kayivaliwe ingakho namuhla sathi laduma uba lezimkhombo ufaro sithi nangu ufaro asikho leso sihlabelelo ehlabelelweni kodwa esizulwini ngoba sivaliwe sesihlabelela amen hawu kuthi akusuka lapho base bethi asinethe ama missionaries ngoba labantu kuze sibatheme bebelula asilando Joseph Garibaldi Mr Moffat mission kwalando Christopher Columbus bakhuphuka baya lapha koZimbabwe bafike banibamba kweza Vasco da Gama no Bartholomew Dias bafika lapha ngo1498 bathi hayi futhi kuhle ukuzwela abantu akusile ukudla okungaprocessiwe asilanda indoda lapha eNetherlands okuthiwa Jan van Riebeeck zathi zu6 April kungolesithathu 1652 yatheleka le ndoda bethe izotshala isiteshi sokudla refreshment station bese yakhe inqaba Fort of Good Hope ukuthi bazolithathiswa lo muntu omnyama amen kwase thinking yalabantu bacabanga ngendlela yaseAfrika ngesibashintshe laba bantu bacabanga ngendlela yaseEurope abantu belapha ngokwenyama kodwa ingqondo zabo zise-Europe zise-England kodwa bebe bekhona kulelizwe kwathiwa siyokwenza njani kwathiwa hayi ugothi usemanzi libunjwa liseva asifake ingane ezikoleni bese sibukisa ibioscope kwakuye ukuthi sise ezikoleni bese kuthiwa kuzoba nebioscope lapho bese kusuka kunamekwa newspaper emawindini ukuze indlu izoba mnyama kahle ukuze isithombe sigame ingane engalikhiphi ishumi ithi ngathi yazama ithi peep through ewindini ayikuze ukubona lutho iyoswa ngomsindo ngaphakathi kuthi zenza izinto ngaphakathi ayikhokhile inali ishumi amen kwakunjani impela ayinali ishumi ebese kuba khona lo muntu othi inalator ozobe chaza lesisithembe sizobe nisibuka kunothisha othisha babese sebathi ubizo babethi ubizo ukufundisa is a calling kungakabi iprofession bengalindele ekutheni bethe sifuna ukuguqula abantu isithathele liso setshenziswa bona bakithi abamnyama bese kuthiwa bukaneke bukaneke nizobona uNkulunkulu ke manje kuvela umlungu ofaka ingubo ezimhlophe ecwazimulayo inenkanyezi lo mlungu uneyinole ingamakhels egoqene njengalembuzo okuthi Angola gold zisha lapha ngemuva lo mlungu muhle hlezihlalweni segolide kuneimbuzi lapha nenkomo namahashi nesingwe namabhubesi nabantu kodwa kudlani lezi zinto kuhlezi ngokuthula peacefully kule ndawo ebese kuzothi kube ingane encane eyigqokiswa amanabukeni zinamaphiko kuthiwa these are the angels zingelusi lezi niyabona ukuthi kuhle kanjani uNkulunkulu yes miss niyabona ukuthi kuhle kanjani kubo kaNkulunkulu niyabona la khona uJesu yes man nemnqomfiya yamafinyila kusekuncane akwakazi lutho bakubamba ingqondo ukuthi kukhule ukucabanga ngendlela yaseEurope ebese kusuka kudluliswa leso sithombe thiwa bukanike manje uSathane umuntu omnyama unamagwegwe unogaqasi lomsila ubhinqa ibheshu
ebese ibheshu ndize emoyeni umsila lo utshikiza lihlala emoyeni kanjeni ibheshu uphethe imfologe enamazinya amathathu kune furnace ilanga lomlilo uhlaba umuntu ukujaza igazi size sivala ezabe ingane ngale yabelungu babhala ukuthi PG parental guidance ungayibukisa isithombe ekuthiwa scary movie ngoba izobonakala ingqondo ibuka into esabisayo ezomuntu omnyama zibukisa into engaphezulu komqondo wazo siseyivala amehlo phana yambona kuSathane amhlaba umuntu ayimjukujelela ngabini lomlilo umlilo uswa amafutha umuntu uthi umlilo wena wabona ithumbu lenkabi bethu uyabona ke esokweni niyambona ke uSathane niyambona uSathane sesisaba sokusabisa lapha iyabhonga nalento okuthiwa ibhayisikophu ama-TV akakandi ngisho emakhaya. Amen. Hayi emveni kwalokho hayi bese beletha okhrimu omema bafana omema mafosia okhrimu abafika okhathikura ohimen super rose kwathiwa abakhilima abantu besusa ibala likaSathane ibala elimnyama bezothola ibala elimhlophe lasezulwini ibala likaNkulunkulu wombona umuntu ngobe sebabaza nje ukuthi hawu isandla samnyama yena empofu hayi waphambana omunye sekhwihla intamo kwalephi ibhokwa woPoloneka esizokhuphuka sizovala intamo webiyaphothi fezibala likaSathane kanti lo muntu semhlophe kwaletha iphemu baphema abantu bakhindele ngamakhensi ukuze befane noNkulunkulu abambona kwiBayisikophu. Wathiwa konke lokho wakenamadimoni all these things are demonically inspired nakho kunoNkulunkulu wasiyafika uShembe lafika uGagane lwathi umkhulu wethu thina nzalo bathingana simswele John 6 verse 42, John 10 verse 31. Phuthuma ngihlale phansi abagcotshwa abagcotshiwe ukuthi beshumayele umusa nje lo. Phuthuma anginayo degree yokushumayela mina. Bakhona abagcotshwa banengubo ayibhalula ukuthi ngampela lento inikiwe. 8:31 John. uJesu wathi kubaJuda abakholwa uye ubani lo usahluka John 8:31 8 verse 33 8:33 yebo bamphendula bathi ngale ilanga umegumeni umfakalala phansi ubalapha eJobentina bawuthandazela insizwa yeXhosa lesizwe lesilonda leso kuthuzozo sasashela inyanga sekhula nodokotela basebefika bathi ngegama likaShembe lathi ngegama likaShembe bamnikeza ubaseleni obusiwe bamnikeza amanzi abusiwe bathi uzophila nangampela waphila umntwana waseXhosa waphila sasha isilonda kwangathi besibekwe uShembe bathe sebezombheka base bethi kholwa ke manje ndoda ngoba usumbonile lo nkulunkulu kuyaphilisa phenduka phela ukole lathi iXhosa theni nenxelile ngoku nicinga uba mina ndingakhoza unyana kaMahadebe ngoba nalimazi umntana wendoda usawuMahadebe lithi lona niphuzile nicabanga ukuthi mina ngingakhonza indodana kaMahadebe base besuka behamba abangamaNazaretha kodwa ebusuku ezulwini zobusuku ileli indoda kwaXhosa asiyekama ukuphombela wafika wakhomba ngomunwe lapha ethangeni wathi mina unyana kaMahadebe umbize ngonyana kaMahadebe wakhomba kanjena kwasekuseni isilonda sesibhibha sesivukile lathi iXhosa yo ndibizelela abantu bakaShembe funda bamphendula bathi inzalo kaJesu thina sazi uJesu thina asizange asikaze nje simkhonze umuntu inkinga bathi umuntu 6 verse 42 funda lapho wena funda dubu uyekelani
endlini nangefulenye kanti amabhayibheli mangaki lapha endlini funda asange simkhonza umuntu naphakade wena usho kanjani ukuthi awuphukusa uma Khululwa na. 42 usho kanjani wena ukuthi nizokhululwa usho kanjani lokuthi nizokhululwa ushembe wayizosikhulula lapha engqondweni lathi uthi ngolokosana laba bantu mbathetheleni baqilazeke kakhulu ngesikhathi sobandlula ingqondo isalimele manje ushembe usene decolonization of the mind uthi ayiqaqeke ingqondo ubona izinto zakini zibalekile sinenkinga manje sinentombe esikhethayo sithi ifuna siyokhathala namaqakala ehholo siyokhathala namaqakala ehholo kodwa so reception kanti ngalinye ilanga uPompela wayeyikhipha imshado ekhipha ngeveli kwathi ngelinye ilanga kushada nanti ikhethala lapha na ebheka izitha kwamakhuda wathi uPompela namuhla ngizoshadisa imshado emibili wathi umshado wasemhlabeni nomshado wasezulwini wathi wothamini bantu abami ngichazele owasezulwini umshado owebheshu nesidwaba wathi wasemhlabeni oweveni wathi abaye ngapha abafuna umshado wasezulwini ithi indoda emshumeni wasebhezitha ithi indimbane zasala emshadweni wasemhlabeni ithi yona igama intombi yakwaBhengu babuyele eceleni bakhetha umshado webheshu nesidwaba ngoba wona ungwasezulwini Amen. uJesu waphendula wathi Qinisile ngithi ngithi kini lo fundayo yebo yankobeza izolo mvuthwa mina funda bathi Ba- lo asi uJesu inkinga yabo ukuthi bayamazi ukuthi uzalo ubani oyise nonina sibasiye pho usho kanjani ukuthi ngehlile simazi ukuthi uzalwa inkosikazi uJesu waphendula wathi kubo qale phansi ngoba isine mic isi amplify bathi lo asiye uJesu bathi siye ushembe indodana kaMakhanyile na oyise nonina uyise simaziyo ukuthi ubaba wakwaShembe owayeyilaboratory technician kwa-Rainbow Chicken wayiseba inkosi yamaNazaretha wabizwa ngokuthi uThixo lenkosazana owafunda emphumulo college efundela ubuthisha hawu manje usho kanjani ukuthi wehlile uvele ezulwini ngoba sasuyise nonina unina usemlazi uJesu waphendula uJesu wathi nonina nikhonondelani ningakhonongi phakathi kwenu akukho umuntu ongesonyazini njengoba lokhu ethi bayeza bangaphezu kwenu akekho umuntu ongesonyazini uma ubaba omthumileyo ngiyabonga sidonse uNkulunkulu usilethe onyazini mayibonge inkosi sidonse uNkulunkulu bangcwele usiletha kuphi usiletha onyazini hawu sengilibele kompi abashumayela nabavangeli nabafundisi abagcotshela ukushumayela inkonyana phela imali engaluka